usinqa semfene useshayiwe nobusinqa semfene uthi hayi usinqa semfene undunankulu ke usevele wenza ubusinqa semfene kungangu umthune kahle uNgizwe ngoba phela igama engamnika lona lelo kodwa lokho bengifuna ukuthi ngiyikhiphe kulento kodwa engizokusho ukuthi abaholi bethu nayo macingwane bekufanele kube nendlela ethile ukuthi bezehlise behambe beyoxolisa kuphi emakhosini ngoba isizwe sonke lesi nabatwana laba bengoma nengoma enhle bayayona into yethu yesintu bayona nje impela ngoba kusasa nje abaxhasi bengaxhasa kanjani bavele bethi hawu lapha kuyaliwa laba basuke beqalile kodwa ngicela bengapheli amandla le ngoma bayenza unyaka nonyaka futhi fanele bazi abaholi bethu ukuthi thina sibukela kubo njengabaphathi umholi fanele ubukele kuye wenza ukuthi ngifuna ukufana nobani abaholi ngiyazi mina ukuthi uyadelela usinqa semfene nami uyengithuke mina ke engidelele lapha kwezokuxhumana kodwa manje kufanele ukuthi sizame ukuthi ngisho kuthiwa ngathuthela kanjani singayivumeli inhliziyo ngoba lapha mina ngizokwakha akekho ngithi mina uright phakathi kwabo bonke ba wrong. Number 1 umholi wethu uwrong umholi wethu undunankulu ulaphethe kwini ukuthi aphakamise isandla phansi kwamakhosi lokho nje ukukhalelayo ngabe sezwa kubele luhlanya lishawe nje umuntu nje manje ushawa umholi bese kuthi naye lona futhi usinqa semfene akahloniphe ngoba ngeke ngambhalela imessage kadedelela kwamina nje zolulukho ebiza umalume wakhe laphethi ulungani ujumping castle ebiza umalume wakhe kade umalume wakhe la ekhaya ngamsendela imessage efaka igama lami ethi nina nyanganyana nasi ngathi hey wena uzoyisuka ukuthi induku njalo wena sinqa semfene nikwathi ngakusasa bamthela phansi into ayenzile watshengisa ukuthi umqondo uyamwela usinqa semfene iyodwa ngoba ubephethe isikhwili ube angabuyiseli undunankulu ngoba lokho ikhona engimncoma khona ngoba umsho umuntu ebheda kodwa khona lapha efanele ngimncome khona.